urakoze mwami, turagushima ibihe waduhaye mwami byo kuba ku birenge byawe, twumva icyo uvuga, tunakubwira ibiri mu mitima yacu. Mwami, udukurure hafi yawe n'imigozi y'urukundo kugira ngo twinjire mu busabane nawe, nitube abantu b'imihango n'imigenzo, ariko buri umwe wese mwami agire relation intime nawe, akumenye nk'umwungeri we, akumenye mwami uko wifuza ko kumenya. Ugire neza rero abakwizera hirya no hino ku isi, abo wita intama zawe. Waravuze ngo ufise n'izindi ntama zitari zo muri Israeli, nazo zizumva ijwi ryawe, zizagukurikira. Hazaba umwungeri umwe n'umukumbi umwe. Ibyo warabikoze mwami, niyo mpamvu turi hano, ubwo twari kure ariko waratumenye, uraduhamagara igihe kigeze. Ubushake bwawe bukomeze kuba ku itorero, ku mahanga no kuri Israeli. Ubushake bwa Satani n'imigambi ye ikomeze kuneshwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Amen. Twabonye inkuru za Marita na Mariya, yuko Yesu yari yabagendereye mu rugo. Marita na Mariya ni bashiki ba Lazaro. Hanyuma Yesu ageze, Marita atangira kwirukanka kugira ngo ashake ibyo amuzimanira, ariko umuvandimwe we Mariya we aguma ku birenge bya Yesu, yumva amagambo y'umwami. Mariya rero Marita ararakara, aravuga ati, mwami, uyu murumuna wanjye yanteranye imirimo, umuvandimwe wanjye nako mubwire aze amfashe. Yesu aravuga ngo, Marita, Marita, urirushya kuri byinshi, ikenewe ni kimwe, icy'ingenzi ni kimwe. Uyu muvandimwe we Mariya yahisemo umugabane mwiza atazigera yakwa. Twabonye ko Marita ntabwo yari mu byaha, yari mu mirimo iri ishimwa, ariko umwami Yesu yashatse ko ava muri iyo situation havamo isomo rizafasha itorero ryo mu bihe byose, yuko hamwe n'ibindi bintu byose twemerewe kujyamo, ariko ntibikwiye na rimwe gufata umwanya wo gusabana n'umwami, kuko ibindi byose tuzabisiga, ariko ikintu twubatse hagati yacu n'umwami kizahoraho. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu intimacy ni ikintu gikomeye cyane ukwiye kubaka n'Imana yawe. Twabonye ni iki gituma abantu babura umwanya wo kubaka ubwo bucuti n'Imana. Nibyo nyine bya Marita. Ni ibintu byinshi ndetse Marita we yari no mu bintu byiza byemewe, uko arashaka amazimano y'umwami, ariko twari igihe tugena no bintu bifite n'umumaro, unabiretse ntacyo wahomba, ariko bikadukurura. Amen. Haleluya. Hari umuntu yitwa Epicure, muramufite muri Bibiliya zanyu. Haleluya. Niwe washinze icyo bita epicurisme. Amen. Hari ibyo dushobora kumwigiraho bijyanye n'iyo episode y'ubuzima bwa Yesu Kristo ageze iwabo wa Lazaro. Ibyo byabaye hagati ya Mariya na Marita, Yesu yabagendereye. Amen. Epicure akaba ari umunyabwenge w'umugiriki wabayeho 341 mbere ya Yesu, apfa 270 mbere ya Yesu. Nuvuga ngo yabaye mu kinyejana cya 4 mbere ya Yesu Kristo. Amen. Uyu Epicure rero, filozofiye cyangwa ubwenge bwe yigishaga abigishwa be n'ibiki, yarabwiraga inzira yatuma baba mu buzima bwiza buzira impagarara. Amen. Haleluya.
hari ibintu n'uno munsi bikomoka kuri ubwo bwenge wa Epicure cyangwa iyo filozofi ikiri bita hedonisme, cyangwa hedonisme ni ukuvuga ngo c'est la recherche du plaisir ou des plaisirs, kuba mu buzima gusa ushakisha ibikunezeza. Amen, haleluya. Hanyuma culture occidentale cyangwa abantu b'uburengerazuba mu mitekerereze yabo hari ikintu bita edemonisme. Hariho hedonisme na edemonisme. Difference ni itandukanirizo nihe? Ni ukuvuga ngo hedonisme ni ugukurikira iminezero. Amen. Ubuzima bwawe ukaba ushaka gusa ibikunezeza. Edemonisme na nicyo kintu abanyaburayi n'abantu b'uburengerazuba Amerika na hehe bashira imbere mu buzima bwabo, niyo bita la recherche du bonheur. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose ngo umuntu ari ku isi kugira ngo ashake ubuzima bwiza uko bo babuvuga. Ntabwo ari ubuzima bwiza uko Imana ibuvuga, uko babuvuga. Amen. Uko definition y'ubuzima bwiza y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Amen. Rero buriya niriya ngo American dreams, kuvuga ngo inzozi ngo z'abanyamerika, ibyo baguma bavuga ngo Amerika nyine c'est la terre d'opportunité etc. Yuko hariya inzozi zawe zishobora kuba impamo. En fait ni philosophie ibayobora. Edemonisme. La recherche du bonheur, ngo niyo mpamvu yo kubaho. Ariko rero Epicure impamvu muzanye ni kubera iki? Nuko yigishaga abigishwa be ngo dore ibintu bibuza abantu amahoro mu mitima yabo. Aravuga ngo hariho ibyo dukeneye bisanzwe, we abyita les désirs naturels, bisanzwe, les besoins naturels bisanzwe, kurya, kunywa, kuruhuka birasanzwe. Nuvuga ngo aravuga niko yigishaga abigishwa be. Mwabyumvise? Aravuga ngo kugira ngo mugire umutima urimo amahoro, utarimo impagarara. Mukwiye kumenya ibikurikira. Iyo niyo ita l'éthique yabigishaga. Ubuzima, uko ubuzima bwiza bwo kumera. Aravuga ngo umuntu afite urwego rwa mbere les besoins naturels, muri ibyo akaba arimo les besoins naturels nécessaires, akaba ariho ibyo akeneye mu buzima by'ingombwa, kurya, kwambara, kuryama n'ibindi. Sibyo? Ibyo ni ngombwa. Hakaba hariho na les désirs, les besoins naturels non nécessaires. Akaba n'ibindi nabyo ni bisanzwe, sibyo? Ariko ntabwo ari ngombwa. Urugero, kurya niki? Ni besoin naturel nécessaire. Uvuga ngo ni ngombwa tukwiye kurya kugira ngo imibiri ibeho. Ibyo se? Hanyuma se kushaka kurya nk'akanaka kandi mudahwanye ubushobozi, byo nibyo. Donc ni besoin naturel non nécessaire. Ibyo rero bizatuma uhangayika mu mutima, utange no kugira amashyari no kurarikira ibintu udafite ubushobozi. Uwo ni Epicure. Mwabyumvise? Arigisha abantu be uko bashobora kutunga umutima uzira impagarara. Haleluya. Akaba rero kategori ya kabiri. Ko ya mbere ni les besoins naturels, zikaba zirimo ebyiri, iby'ingenzi n'ibitari by'ingenzi. Ya kabiri rero ni le besoin artificiel. Ariko we ntiyavuze artificiel, iri ni ijambo ryacu rya kino gihe.
we yavuze les besoins non naturels non nécessaires. None tuwofye bita gute? Artificiel. Reka mbabaze ikibazo. Ese nimba mfite telefone n'urugero, telefone zifite amasaha? Telefone zifite amasaha? Sibyo se? Iyo ufite telefone ufite n'isaha. None se nimba udafite amafaranga yo kugura isaha ukaba ufite telefone, sibyo? Ni ngombwa ukwiye kujya gufata amadeni y'isaha? Ibyo ni biki? Tout simplement. Non, c'est non naturel et non nécessaire. Kuko ntabwo biri naturel. Ni umuntu wabizanye. Wabyumvise? Ushobora gufata n'undi rugero. Amen. Ibintu byinshi abantu bajyamo ntabwo ari ibintu biri muri biri naturel kandi ntabwo bikenewe. Nk'abariya bagenda muri chirurgie ya esthétique, mwe mubashira he? Wenda biba bindi by'isaha on peut nuancer, sibyo? Ariko uriya agenda muri chirurgie ya esthétique bakamubaga mu isura akagira gute kugira ngo agaragare ko akiri muto n'ibiki yose, mubishira he? Ni besoin. D'abord ni non naturel, ubwa kabiri non nécessaire. Mwese nibyo rero avuga ngo nibyo bihenebereza abantu bigatuma barara badasinziriye. Rero uye Epicure urumva ko ntabwo ari mu ijambo ry'Imana, ariko hari ibitekerezo byegereye ukuri. Mwabyumvise? Nuvuga ngo urebe mu buzima bwawe nimba ibintu bikubuza amahoro ari ibintu by'ingenzi cyangwa bitari by'ingenzi. Amen. Cyane cyane muri iki gihe rero abantu benshi batwagwa na les besoins non naturels et non nécessaires, kugira gusa bigana abandi bemerwe muri ya kategori y'abantu, bemerwe muri ya societe, bemerwe muri ya rwego, bemerwe muri ya club. Murabyumva? Ibyo nibyo bibuza abantu amahoro mu mitima yabo. Ibi rero bifite aho bihuriye n'ibyo Yesu yabwiye Marita. Amen. Ikibaje nuko n'abakristo benshi baguye muri uwo mutego. Bibiliya rero ibifata rero kabishyira mu ijambo rimwe, kurarikira. Kurarikira. Ukiye kuvana mu buzima bwawe ibitari naturel ntibibonane na nécessaire. Nta mpamvu yabyo. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo nibi rero bihenebereza abantu bakaba muri za competition, amarushanwa, barushanwa kwambara, barushanya amamodoka ahenze, barushana ibiki bihenze. Ibyo nibyo abantu barimo daimoni zikabafata bakabura amahoro mu mitima yabo. Wabyumvise? Amen. Ibyo rero biri muri ya kura ya kabiri y'igitero cya kabiri, cyane cyane kisunika filozofi y'ubuzima y'abantu y'uburengerazuba yitwa demonisme. Amen. Haleluya. Ni wabyumvise? Uko hedonisme wayumvise na demonisme wayumvise? Donc il y a la recherche du plaisir, il y a la recherche du bonheur. Et quand tu es Marie kubyumva? Amen. Dusome Zaburi ya 63 Zaburi ya 63 rimwe 8. Mana ni wowe mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiririye ahera hawe,
kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo. Iminwa yanjye izagushima, uko niko nzaguhimbaza nyiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Uko nzakwibukira ku buriri bwanjye nkagutekereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Amen. Uyu ni Dawidi. Mumva aya magambo make, kuko Zaburi yose ntabwo twayisoma, sibyo? Mumva avuga iki? Ariho aratwereka icyo ari cyo intimite. Nima ngo no mu buriri mu gicuku aba ariho atekereza ku Mana ye. Mwabyumvise? Amen. Nuvuga ngo hano urabona kuri uriya mugabo Dawidi yari mu rundi rwego ruhanitse rwo gusabana n'Imana, uburyo bwimbitse. Amen. Rero twabonye ko urugendo rwo gusabana n'Imana, kugira ngo dukure mu gusabana n'Imana tube inshuti z'Imana by'ukuri, amen time, twabonye ko bisaba ibihe byo gusenga. Amen. Bisaba ibihe bya meditation, gutekereza, n'ibihe byo gutuza imbere y'Imana, ariko twakongerezaho solitude, kugira ibihe byo kuba wenyine, uko uri kumwe n'abandi cyangwa n'undi mushobora kugira ngo tubasanga Satani anyuze muri umwe, mutangiye kwinjira mu biganiro, intego wari wihaye imbere y'Imana irapfuye. Akwiye kuba solitude iyo kubana n'Imana wenyine, gusenga, kwiyiriza, kwinginga, amen, guhimbaza no kuramya Imana, no kwatura icyo uzi ku Mana. Ntabwo twatura ibyaha gusa, twene kwatura iby'Imana ivuga. Amen. Haleluya. Kuko ni ikintu cy'ingenzi kubona Imana itwita ivuga ko turi intama zayo. Niwibaze, Imana yaremye ijuru n'isi, ikakwita kuri intama yayo, kandi ngo ikuzi mu izina. Ntabwo ivuga gahungu, oya, irakwita mu izina. Iyo ni privilege ikomeye, Imana ikakwita mu izina. Haleluya. Amen. Mbere yuko Yesu aza, nk'ibinyejana bitandatu mbere ya Yesu, Zakariya yavuze ko Yesu azaza yitwa umwungeri. Ntabwo ari byo Yesu yihaye gusa, yarabihanuwe, baramuhanuye ko azaza nk'umwungeri. Zakariya 13:7 ngo nzakubita umwungeri intama z'Satani. Uzi ko Yesu yabivuze? Byaje Getsemani baje kumufata. Byuka wa nkota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kubita umwungeri intama zisandare, kandi n'abato nzabashyiraho. Amen. Kubita umwungeri intama nibyo byabaye baza kumufata Getsemani. Za ntumwa n'izasanzara. Iri jambo rya Zakariya rari bimaze ibinyejana bitandatu mbere yuko Yesu aza, bimuvuga uko bizaba Getsemani. Na Petero arabivuga ku byerekeye Yesu ko ari umwungeri wacu. Petero 1:5-4. Kandi umutayiza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. Amen. Mu bisanzwe bivuga ngo le berger. Paissez le troupeau, ku murongo wa 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, voilà, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain pasteur, umwungeri mukuru naza, barababwira abungeri, abapastori uko bakwiye kuragira intama z'umwami, ngo umwungeri mukuru naza ni Yesu, yuko bazahabwa ingororano. Imana ishimwe. Tugiye rero kureba rero intama rero ibiziranga.
amen, karagiteri yazo. Uriya filozofi witwa Aristote yaravuze ibintu bimwe ku ntama. Amen, haleluya. Ko intama mu bisanzwe uko ziteye ntago zijya zimena danje. Zishobora no kugenda gutya bakagonga iya mbere, izindi ntiziruke, nazo zigakomeza. Wayumvise? Amen. Donc Aristote avuga ko ziri tetu. Ntago zo zitekereza ko hariho danje. Amen. Ni ukuvuga ngo rero nimba intama ariko zimeze, urumva ko ntago zaremewe kwibana zonyine, kuko zo ubwazo ntizakwirwanaho. Ntago zishishoza, zimenye ahantu habi zihahunge. Iyo niyo nature, niyo nature y'intama. Niba Yesu rero yarafashe metafora y'intama agafata abana b'Imana abakijijwe akabita intama ze, ni ukuvuga ngo Imana irashaka ko twigira ku ntama tumenye uko intama ziteye. Ni ukuvuga ngo intama ntabwo imenya ahantu hari danje. Ni ukuvuga ngo rero natwe rero abakristu niba twarizwe intama, ni ukubera yuko hari ibintu ijambo ry'Imana ritubwira tukwiye guhunga no kwirinda, twe tugakomeza kubijyamo tudasingira neza impamvu Imana itubuza. Ni ukuvuga ngo tumeze nk'intama muri ubwo buryo. Imana ishimwe. Iyo Bibiliya ivuga kugendana n'ababi konona ingeso nziza, wowe ushobora kutabyumva. Ngurira ni inshuti yanjye, turaziranye, n'imbere ko nkizwa sinamureka, ntabwo arampemukira, ariko we aracyari umupagani kandi waramubwirije, waramuha ubuhamya, ntakizwa. Ijambo ry'Imana ukarihinyura, ejo ukazasanga noneho Satani amunyuzemo, uvuye mu gakiza. Intama rero ifite urwo ruhande rwo kutamenya danje aho iri. N'umukristo rero akwiye kumenya ngo Imana iturebera ibintu byose twebwe tutabona. Ijambo ry'Imana ikikubuza biriya nuko harimo idanje, harimo ikibazo. Ntuzigere uhinyura inama z'Imana ziri muri Bibiliya, kabone nubwo wavuga ngo ugenda akomeye nta kibazo. Ntabwo ukomeye wowe kurusha Lusiferi. Uyu munsi yitwa Satani. Yari marayika w'umucyo, Lusiferi, ariko ubu ni Satani. Il était l'ange de lumière, maintenant c'est Satan, l'adversaire de Dieu. Ese aho murabyumva? Ikindi nacyo, intama nubwo zitita ku bintu ntizimenye danje, ishobora no kwegera uruzi rutemba rufite imbaraga, igakomeza kurwegera ntisubire inyuma. Niko imeze. Ikindi nacyo nuko iri fragile. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo intama iyo hari amasazi, sibyo, cyangwa udusimba, ibura ituze, ikunda kuba mu buzima aho nta kintu kiyideranja. Mwabyumvise? Amen. Niyo iriya verse ya 2 twe tuyisome, turacyari hariya muri Zaburi ya 23 verse ya 2. Il me conduit dans de verts pâturages. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Amen. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ntabwo rero ishobora kuryama. Intama ntushobora kuyibwira iryame mu bwatsi kandi itaguwe neza, ifite udusimba cyangwa ibiki. C'est pas facile. Ntabwo ikumvira. Amen. Haleluya. Umwungeri rero akwiye kumenya impamvu itari iramwumvira. Hanyuma ngo akanyobora hafi ruhande rw'amazi adasuma. Birumvikana. Still water. Amazi ari cool. Atayikanga nubwo rimwe na rimwe itamenya ko ari danger.
Nuvuga mu ijambo rimwe, umwungeri arazi ubwatsi bwiza aho buri ngo ayobore ya ntama ye, arazi n'amazi meza yanywa itikanga aho ari. Ibi rero Dawidi ariho aravuga ibyo yakoreraga intama igihe yaragiraga intama za se, ngo nibyo Imana imukorera. Imana ishimwe. Nibyo Imana imukorera, imumenyera ibimukwiriye igihe gikwiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Imumenyera ibikwiriye igihe gikwiriye. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ayo magambo. Tusomere Abafilipi 4:6-7. Mumve aya magambo, impamvu Imana itubwira amagambo. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Hano batubwiye iki? Ntukagire icyo twiganyira. Don't worry about anything. Ntihagire icyo mwiganyira. Kubera iki twiganyira? Impamvu kwiganyira ni iyi: ntabwo tuzi umwami par raporo yatwe, ntituzi ikiduhuje nawe. Amen. Dawidi impamvu atari kwiganyira, muzi iriya Zaburi twasomye 63, muzi Zaburi aho yayandikiye? Murazi hariho? Ntabwo yari ahantu heza. Wayibise? Amen. Ntabwo yari ahantu heza. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda, yari mu butayu, kuko akunda kuba mu butayu. Yariho arahigwa na Sawuli. Ariko wumva amagambo yavuze. Nuvuga ngo ikintu cyatumaga atiganyira ngo noneho aranyica, noneho yamenyaho nihishe, noneho yazanye za ngabo ze kabuhariwe yangose Sawuli. Oya, yakomeza kwatura. Amen. Kwatura Imana ye ko itazamutererana, kuko yarazi umwungeri we. Imana yabwe icyubahiro. Ariko twebwe we yari en danger de mort. Ariko twebwe mu buzima busanzwe twaburiki tugatangira guhangayika. Ijambo atubwiye ari muri Filipi ngo ntihagire icyo mwiganyira. Don't worry about anything. Ntimukagire icyo mwiganyira. Ne vous inquiétez de rien. Ntihakagire icyo mwiganyira. None se kubera iki wiganyira? Ni ukubera ko icya mbere ntabwo uzi icyo Yesu representa kuri wowe. Qui est Jésus pour toi? Yesu ninde kuri wowe? Bamwe bazi ko Yesu ni umwami, yaramfiriye, azanjyana mu ijuru. Ntabwo bazi ubuzima bwa buri munsi icyo ari cyo muri bo. Niyo mpamvu Zaburi Imana yarayimpaye hari nijoro, ati iki cyumweru ukwiye kubigisha ibyerekeye Zaburi. Niyo mpamvu Imana yashatse tumenye nimba turi mu bihe bikomeye mu rwego rw'isi. Amateka isi igezemo arakomeye, ahantu waba uri hose ku isi yinjiye mu bihe bikomeye. Tujya tumenya uwanditse Zaburi aratubwira experience yagize n'igihe urupfu rwa mugose, Sawuli yamugose, ari hariya mu butayu nako wa Yuda. Mwumvise ibyo yavuze? Ntabwo avuga ngo ndapfuye tabara. Ariho aravuga ko ari intama y'Uwiteka, ko Uwiteka atazamutererana. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Rero abantu batazi umwami mu buryo bwimbitse mu busabane nabo ntago bazatena, ntago bazashobora, bazananirwa. Mwajyumvise? Satani azabigarurira. Nuvuga ngo ni invitation y'Imana. Muri buka ijambo nyamukuru tuyobora mu amasengesho, igire muhengeri, sibyo? Avance en pleno, winjire mu busabane.
niyo mpamvu benshi bashobora no kwibaza ngo iby'Imana ntabwo ari byo, kuko bo ntabwo badevelopa relation n'Imana hanyuma kuvuga ngo ariko se ngo ndasenga ngo nagihinduka. No, ni wowe ufite ikibazo, ntabwo ari Imana, si n'ijambo ryayo. Amen. None se Dawidi ararabeshya? No, ibi avuga nibyo. Ni umurage Imana yaduhaye binyuze muri Dawidi kugira ngo tumenye ko Imana idahinduka nitubana nayo ubwo Dawidi yabanye nayo. Amen. Tuongere twibutse naha muri Matayo 6:25-34. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwe abafite kwizera guke mwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Amen. Hano kandi agarutse ku ijambo ntimukiganyire. Nuvuga ngo Imana birayibabaza iyo ibona abantu bitirirwa izina ryayo biganyira. C'est la négation même de la personne de Dieu. Kwiganyira ni uguhakana Imana, ubumana bwayo. Amen. Umva rero uko definition y'icyongereza ku ijambo to worry. Worrying. Kwiganyira. Hallelujah. Baravuga ngo ni to afflict with mental distress. Urumva kumbe kwiganyira bikora mu bwonko. Mental distress. Nuvuga ngo mu mutwe wawe ubura amahoro mu bitekerezo. Amen. Bikuzanira kuremererwa mu bitekerezo. Amen. Ukagira stress nyinshi. Kumbe rero kwiganyira byafekta ubwonko. Niyo mpamvu ubona mu itorero ry'Imana ukareba abantu mu maso yabo ukabona kenshi nta byishimo bihari, kubera yuko hari ibintu birazenguruka mu bwonko. Mental distress or agitation. Agitation, bari agite, ntibatuje. Mental distress mu mutima, agitation, bari agite. Iki nacyo ngo iyo worry cyangwa ku kwiganyira bituma umuntu aba anxious. Anxiété. L'anxiété, kuba anxieux. Umva. L'anxiété, amen, alléluia. L'anxiété, umviriza, bavuze ibintu bitatu: mental distress, icya kabiri agitation, icya gatatu donc uba hariho anxiousness, uba anxieux, sibyo? Kuba anxieux rero, l'anxiété, amen, alléluia, alléluia. Anxiety,
iri mu ndwara zitwa les névroses. Indwara zo mu mutwe zifite amakategori. Hariho névrose na psychose. Névrose ni kuvuga ngo umurwayi abazi icyo kibazo cye, ashobora kugigusobanurira, ariko psychose ntabyo amenya. Amen. Haleluya. Nk'indwara zo mu mutwe z'ubusazi, sibyo? Nyinshi ni psychose. Tuvuge paranoia, sibyo? Psychose maniaco-depressive cyangwa la folie circulaire niko bayita, cyangwa le psychopathe. Wayumvise? Ibi byose ni indwara zo mu mutwe. Iyo ari muri yo eta ntabimenya. Ashobora gufata icyuma akagutera icyuma kandi wari uzi ko ari umuntu muzima, nuvuga ngo birabasikira muri we. Ariko névrose ngo presque abantu za névrose, urumvise ko anxiété ça fait partie y'ibintu biva mu kwiganyira. Nuvuga ngo kwiganyira iyo bikomeje rero uhinduka umurwayi, kuko biguteza anxiété. Or anxiété ni état irataka même ton âme, umutima ukumva umwana kikuneze, kumva byose byabaye ubusa. Niyo mpamvu umwami atubwira ikintu azi impamvu, azi yuko nitudevelopa, nitutangira kuba mu bintu byo kwiganyira bizatuviramo uburwayi, tuzaba de névrotique, tuzagwara za névrose. Amen. Umuti rero wabyo ni ukwinjira mu busabane bwimbitse n'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ku neza yacu. Amen. Ntabwo Imana yatuzaniye idini, oya, Imana yaje kugira ngo ituzane mu rukundo rwayo, tubane muri intimacy, mu busabane bwimbitse. Amen. Rero nuba mu bintu byo kwiganyira, bikagenda bidevelopa wiganya mu maganya n'ibiki byose, uzahinduka umurwayi. Iyo umuntu amaze kuba mu maganya igihe kirekire, nubwo yari turi kumwe n'abandi, ukaba wicaye nk'hariya, wumva atangiye kwivugisha aganya, none se ntamaze kuba umurwayi? Completely amaze kuba umurwayi. Bayumvise? Kibazo twavuze ngo intama ntimenya danger aho iri muri karakteri yayo. Ntiwumva se ko natwe nimba turi intama z'umwami, ntama abantu, nimba ko natwe ntitumenya impamvu Imana yatubujije ikintu, ariko haba ari impamvu. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero tubanye n'umwami mu busabane bwa nyabwo, tuhita tugira ibyo bita une raison saine, tugira nuzeya, tuba turi abantu bari bien portant mentalement, si mu mwuka gusa, tuhita tubana n'abantu bameze neza no mu bitekerezo. Amen. Biravuga ngo ceux qui ont la crainte de l'Éternel, ngo obtiennent une raison saine. Ngo batekereza, baba bafite santé no mu buzima bwabo bw'ibitekerezo. Mental problems zivaho. Haleluya. Haleluya. Ukagira une santé mentale robuste. Haleluya. Ntago bazakumva uragera wivugisha. Ibaze muri iki gihe n'umuntu w'imyaka 18 agenda yivugisha. Kera byari by'abasaza cyarakomeye, bari débordé mu mitwe. Kadukomeze. Babonye ko ibintu bitubuza gukura mu busabane n'umwami, twabonye ko ari ibintu bitandukanye byo muri isi yacu, duha priorité kurusha usabane bwacu n'Imana. Twabonye urugero. Amen. Twabonye ko mu buzima bwacu hari ibintu bibiri
bituma Imana itubura imbere yayo ni biki? Tuba turi busy, tuba turi pressé, tuba twihuta buri gihe cyose. Amen. Twabonye ko intama, impamvu Dawidi yavuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, ntacyo nzabura, kuko yavuze ngo ntabwo ari intama itekereza aho izavana ubwatsi, aho izakurama amazi meza, ibyo n'umushumba ubitekereza. Twe twasanze rero turacyari intama zo ku gasozi, kubera ko intama yo ku gasozi irirwanaho. Wayizi? Nimba turi intama, mu ngeri wayo yarayitaruye akayizana mu rwuri nko mwavuze, ntabwo akwiye kongera gutekereza nk'intama idafite umwungeri. Icyo gihe izaba yabaye intama yongera ibe umwungeri. Biba hose. Twebwe rero turi intama tukaba umwungeri, kuko turiganyira, ese ubwatsi buravahe, ese amazi adasuma aravahe. Nuvuga ngo icyo gihe uba uri intama kandi ugahinduka umwungeri. Mais c'est contre nature, ça n'existe pas. Ibyo ntabwo bibaho. Bibaho sibyo? Rero tubaye mu bintu byo kwiganyira, duhindutse umwungeri tugahinduka n'intama, kuko dufashe inshingano z'umwungeri turazishizeho. Bya bintu bitatu: to feed, to guide, to shield. Murabyibuka? Kugaburira, kurinda, kuyoborwa no kurindwa. Intama rero niyo igaburira, ikiyobora, ikirinda imbere y'amadubu. Iyo ni intama bwoko ki? Niko abakristo benshi bameze. Amen. Twabonye ko intama ifite inshingano zayo nizi: kumenya umwungeri aho ari, nta bindi. Twe tugiye kumenya ese Yesu arahari, ariko ntabwo twiye kumenya ngo ejo tuzarya iki, tuzangutse mbariki. Inshingano z'umuntu afite ubusabane na Yesu by'ukuri nka Dawidi, akwiye kumenya gusa nimba Yesu ahari, nimba umwungeri we ahari. Ariko twe turagenda tukaba intama, tukongera tukabara n'abungeri, bikatugora rero. Amen. Inshingano z'intama nizi: nimwe kumenya ko umwungeri ahari, kyo kumenya ko Yesu ahari, nta bindi. Amen. Ese biro birinjira. Haleluya. Twabonye ko atuyobora mu cyanya cy'ubwatsi. Aragira gute? Inudirije, ngo aratuyobora. Shaka kureba iyo nshinga ni yihe? Mais c'est psaume 23:2. Soma kuko andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Anjyana hano ngo he leads me beside the still waters. Kuridinga no kuvuga iki? ajya imbere nanjye nkamu kurikiya. Twabonye ko muri Israeli umwungeri ajya imbere, intama zigako. Impamvu Yesu Yohana 10:3 yabivuze, ziramukurikira kuko zose zizima mu mazina. Nuvuga ngo hano tubona ko intama ntago yiyobora, umwungeri we uyiyobora. Amen. Haleluya. Ubwo se wowe uriyobora cyangwa Yesu arakuyobora? Nacyo ni ikindi kibazo. Akandyamisha rero mu cyanya cy'ubwatsi wese, ndakuvuga iki? Ni kuvuga ngo umwami Yesu Kristo, amen, niwe amenya ibyo dukeneye, amen, yadukuza mu buzima bwacu mu bwami bw'Imana, la nourriture spirituelle. Niwe amenya ibiryo byo mu mwuka dukeneye, hanyuma mu bwami bwe tukagubwa neza.
kuko ya ntama iri mu bwatsi bubisi, sibyo, mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, hanyuma umwungeri akayiryamisha, imaze kurya no guhaga, mais quel bonheur, iravuga uti ntako bisa. Mu ijambo rimwe, tukwiye kugubwa neza mu bwami bw'Imana. Ureba ubwami bw'Imana nk'intama iri mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ibureba ntibone iherezo. Se nzaburya buriya? Ese nzaburangiza? Iyo se wumva iriganyira? Ahubwo iba muco bita l'émerveillement continuel, permanent. Iba iri mu byo bita contemplation. Niyo mpamvu ntidugira contemplation. Nuvuga ngo uratangara. Amen. Wamara gutangara rero, tu contemple. Noneho ukareba ineza y'Uwiteka. Amen. Iyo ntama rero irareba ubwatsi bubisi, burarenze Kicukiro, ntabwo ibona iherezo. Yari iburyo naho burarenze, nahe imbere inyuma hose ni green pastures, ni ubwatsi bubisi. None shakoza yaguma ihagarara ngo ititangira kwihindukiza muri ubwo bwatsi. Amen. Akayiryamisha nayo ikihindukiza, kuko iraguwe neza. Ngo iyo niyo gahunda Imana idufitiye, nuko mu bwami bw'Imana tukwiye kumera nk'iyo ntama. Haleluya, haleluya, amen. Hariho l'émerveillement, ugatangara ineza y'Imana. Amen. Goodness y'Imana, ugatangara, hanyuma bikabyara contemplation. Alléluia. Émerveillement engendre contemplation. Ukaba émerveillé, ukabona ubwami bw'Imana ukuntu ari bwiza, ukibuka mbere igihe wari mu isi, sibyo, uko wari umeze, none ukareba rero ubwami bw'Imana uko umeze. Icyo gihe rero babyita émerveillement, hanyuma ukabyara rero contemplation. Tu contemples les merveilles de Dieu, les bontés de Dieu, ukanezerwa cyane. Alléluia. Ubwo niko bwami bw'Imana. Nababwiye iki? Ubanze wishyire mu mwanya w'intama. Intama isanzwe ni uza kumenya neza ibyo Imana irakubwira wowe nk'umuntu. Amen. None niko turi mu bwami bw'Imana. Ese murabona émerveillement? Kuko nta émerveillement, nta gutangara, ineza y'Imana itarondoreka. Niyo mpamvu rero il y a pas de contemplation. Ntabwo wabyumvise? Simbona mu Kinyarwanda ko nabivuga. Émerveillement engendre la contemplation. Reka tukomeze. Wabyumvise? Contemplation. Umva, dore iyo ntama yirebye aho umwungeri mwiza yayijyanye, ikabona ubwatsi nibone iherezo. Iyo ayijyana ahantu hari metero imwe y'ubwatsi, nubwo itaratangira kurisha, ishoboye gutekereza no kuvuga, yavuga iki? Yatangira kwiganyira. Ndakubita rimwe tube turangiye. Uko niko abakristo bameze mu gakiza. Iyo uriya mwungeri ayijyana mu bwatsi bwa metero karimwe, iyo ntama yagira gute? Yabona ko ayikunda? Nabo bafite uwampanye. No, ariko niwirebe, irareba ubwatsi bubisi, green pastures everywhere, hose left, right, mbere inyuma, hose ubwatsi ntibona iherezo. Ako kanya itangira rero kugubwa neza, igatangira gushisha kubyibuha, kandi igatangira gukunda umwungeri. Amen. Nuvuga ngo rero iyo ntama rero irebye buriya bwatsi itabona iherezo, nibyo bita émerveillement. Iba émerveillé, yumva iguwe neza, hanyuma igatangira gukontempla, itangira gutekereza ineza umwungeri ayiha, care. Amen. Urukundo ayikunda.
amen, ibyiza byose ikabibona muri uwo mwungeri. Uko niko Imana ishaka ko tuba mu bwami bw'Imana. Imana yabwo icyubahiro. Haleluya. Ukaba émerveillé chaque jour des bontés de Dieu et tu contemples Dieu. Hanyuma ibyo rero, iyo ntama muri ubwo bwatsi bubisi itabona iherezo umwungeri mwiza yaryamishijemo, hanyuma yamara kurya ngo hafi aho ngo hariho ngo umugezi w'amazi adasuma, ikareba ubwatsi, ikareba amazi, hari ikindi se ishaka? Yageze muri paradizo. Ubwami bw'Imana ni umusogongero w'ijuru. Ubwami bw'Imana mu muganura wabwo, ubwami bw'Imana turimo mu kwizera, umuganura wabwo kugumuka wera utuye muri twe, byakabaye umusogongero w'ijuru. Ako niko gakiza gashitsi. Hanyuma ya ntama imeze gute? Umviriza, iyo ntama ihita yumva ko igira bita sense of comfort, yumva iri comfortable, yumva nta kiyihungabanya, iguwe neza, ikumva ko ifite care. Umwungeri arayitwa arika, hanyuma bikabyara icyo bita rest. Rest means le repos. Nimuze kuri jyewe abarushe n'abaremerewe, haleluya, munyigireho ndumugwaneza, ndiyoroheje mu mutima, hanyuma muzaronka uburukiro bw'imitima yanyu. Haleluya, amen. Ya ntama muri ubwo bwatsi bubisi iryamyemo n'amazi meza adasuma ku ruhande, imaze kurya ubwatsi yumva ko iri comfortable, iri comfortable, iguwe neza. Hanyuma bikabyara iki? Ikumva ko ifite care, amen. Ikakina, ikareba mwungeri hariya, urankunda koko, amen. Hanyuma igahita yirukira, amen. Ntabwo itinya ngo idubura, iranturuka inyuma, nta danger nimwe itekereza. Kubera iki? Kuko inshingano zayo no kumenya gusa umwungeri arahari. Igihe cyose Yesu ahari, haleluya, you don't care. You don't care about the enemy, amen. Wowe ukwiye kurestinga gusa, ukwiye kuruhuka. Ubwo niko bwami bw'Imana. Hari ibintu bigenda gutakiye mubivemo. Muge uti ibini ni bidini gusa. Ibini ni bidini gusa. Nimba tutaragera muri urwego, turacyafite ikibazo. Tukwiye gufata ingamba, kuko iyi niyo shusho y'agakiza nyako, amen. Sibyo? Dufate iminota 5 tujye imbere y'Imana, amen. Hanyuma tugaruka duhite dusoza, amen. Fata iminota 5, iminota 10 isigaye tuyikoreshe dusenge, hanyuma dusoze. Ako ndibaza ko hari icyo wumvise. Imana ishimwe. Hari icyo wungutse? Haleluya. Nanjye ndiyo ndibona, amen. Ndiyo ndibona meze nka kariya gatama k'umwami, haleluya. Ari ibintu twitaga kera iyo imvura yaguye ahantu hanyerera ngo tugaserereka. Uyu musaza ngo ni ski, baba ndi baski. Niyo ndibona nanjye meze nka gatama, ndiyo ndaserereka. Nkamura ubwatsi simburangiza. Ako nzaburangiza ryari? Imperuka izandigera ntaraburangiza. Ubwo nibwo bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana nta mukene urimo. Mu bwami bw'Imana tukwiye kuba tuguwe neza, kuko umwami wacu Yesu Kristo n'umwungeri wacu, haleluya, aduha biriya bintu bitatu, amen. Aduha comfort, aduha care, aduha rest.
atuma tugubwa neza, atuma twumva yuko twitwararika, turazengurutswe n'urukundo rwe, kandi noneho twumva yuko dufite kuruhuka mu mutwe no mu mutima, nta guhangayika. Ibi birimo bidahari, wowe nta gakiza gashitse urajyamo. Wagiriwe ubuntu, yawe gakiza ku buntu ko warizeye, ariko ntabwo urinjira, amen, mu by'agakiza gatanga. Amen. Warakijijwe uko warihanyura uramwizera, sibyo? Unapfuye none ntabwo warimbuka, ariko ntabwo ubenefisia, ntabwo urakira ibyo gakiza gatanga. Kutaba mu gakiza gashitse, amen, gahishurwa n'ijambo ry'Imana, uburingorwa, urutwa n'abantu bari mu isi bibere mu nzira yo kurimbuka, kuko bo iyo struggle ntayo bafite. Bo bafite intambara zabo zo mu isi, zo kwiruka inyuma y'ibyo bashaka. Ariko wowe nguri mu Mana, kandi iby'Imana ntabwo ubisingira, wowe uringorwa rero. Uringorwa kurusha uriya mupagani. Ntimubyumva se? Ejo bundi narababwiye iki? Nababwiye umupagani wo mu isi, iyo bintu yumva ko byamurenze, sibyo? Aho kugira ngo cya kibazo cyo mu bwongo twagize gute? Kuba distrait? Iriya worry, avuze ko izaniki? Mental distress. Aho kugira ngo ama-stress n'ibiki byose, sibyo? We afite umuti okanye, sibyo? Ahita agenda agafata kagode ka whisky, sibyo? Agaseka nk'amasaha 2, hanyuma gashyira za ngorane zikagaruka. Niba urakumva ko yarutse, wowe ibyo ntiwabikora kuko warakijijwe. Nta muntu urajya kunywa inzoga. Uvuga ngo wowe ufite ikibazo, ntabwo uri mu bisi ngo ujye gushaka imiti itariyo, ntunafite n'ibyo ubwami bw'Imana. Ubwo Imana ni gukiranuka, ni amahoro, n'ibyishimo umukara, ntabyo ufite. None ubu umeze gute? Biza karengane. Ubwo ahubwo uringorwa, n'est-ce pas? Tu ingorwa se? Ingorwa, ça veut dire tu es malheureux. Parce que les mondains, vous voyez, quand ils ont des problèmes, tu vois, ils peuvent dire, bon, ok, je veux un remontant. Ils appellent ça un remontant. Ils prennent un godet de whisky là, puis, un tout petit peu. Mais quand l'alcool s'estompe, les problèmes reviennent. x2 ou x4. Ouais, donc ce n'est pas la solution. Ouais. Nous voyons ngo ni Satani ubabeshya. None wowe nako kanya akubeshya ntakugira. No mu bwami bw'Imana ibyo ubwami bitanga ntajya ufite. None se wumva meze gute? Ubu uri ingorwa. Tu es malheureux plus que le monde. Mbere yuko rero dusoza, nashaka dusome ijambo rimwe nyuma mbabwira icyo bashaka kubabwira ku buhamya bwanjye uko njya mbigenza ubijyanye n'ibitwizi uyu munsi. Haleluya. Timoteyo 2:4-5. Byashoboka ko mu Kinyarwanda no mu Gifaransa bitasomeka neza, ngo ndaza kubabwira mu Cyongereza uko biri. Timoteyo 2:4-5. Ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Amen. Urabona, turashaka tuvuge gusa amagambo ya mbere, iyi A5A igarukira hariya. Umviriza mu Gifaransa nako nicyo kimwe mu Kinyarwanda ngo mais toi sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Wevuga ariko weho wirinde muri byose. Ngo wirinde muri byose. Wayumvise? Ariko Icyongereza kitanga umucyo mwinshi mu gutahura. Avuga ngo but you keep your head in all situations. Keep your head. Nukuvuga iki? Amen. Paulo rero arawugura ndetse Timoteyo. Amen. Umviriza, to keep one's head, yavuze ngo keep your head, yavuze in all situations. Turasoma mu Kinyarwanda ni to stay calm despite great difficulties. To keep one's head under any pressure.
ni ukuvuga ngo ni ukuba yavuze ngo ukipinge your head mu cyongereza ni ukuvuga ngo ntugire panike, ntupanike. Mu kinyarwanda ngo gupapa, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yumvise inkuru imuhungabanije ngo ata umutwe, sibyo? ngo but you, uro ni wewe rero, but you keep your head in all situations. Ni ngo muri situation zose numara kuba mu busabane na Yesu, amen, ukwiye gukipinga your head. Ni ngo ntukwiye mu gisho bavuga ngo usibabayike. Usibabayike ni kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nubone ikibazo kiraje utangire guta umutwe, to stay calm despite great difficulties or pressure. Kuba calme, amen, nubwo hari ingorane, amen, nubwo waba uri under pressure. Kuko pressure yizi ni kugira ngo ute umutwe. Satani arazana pressure ngo ute umutwe. Voilà. En fait, c'est la maîtrise de soi. Urumva la maîtrise ni ukuvuga self control. Kiyogira self control. La maîtrise de soi. Mumenye ni umukozi Imana Paulo abibwira umwana we mu mwuka ati Timoteyo, kuko azi yuko ministry umuhamagaro ufite pressure. Amen. Azi yuko umuhamagaro wa Timoteyo urimo pressure. Amen. Kandi Paulo ari hafi kumusiga aje muri paradizo, gupfa kwe kuri hafi. Ati rero uyu musore, sibyo, naramwumvishijemo, sibyo, niwe akwiye gukomeza uyu murimo. None amu impanuro zose ko umuhamagaro ntabwo ari imikino, hari pressure nyinshi. Amen. Rero ntuzigere uta umutwe. Amen. Ntugate umutwe. Aravuga ngo but you keep your head in all situations. Situation zose uzahura nazo nk'umukozi w'Imana, ntuzigere uta umutwe. Uzajya umenya ko umwungeri ari kumwe nawe. Amen. Mumenye iri jambo ngo in all situations. Ati ariko se ibi nawe birakomeye. Situation yose. Mwabyise Timoteyo 2:4-5 uzajye ubimenya iriya twavuze, kuko ibikurikirana ibijyanye na pressure zahura nazo zo muri ministry zo mu murimo w'Imana. Ubaza ko nta pressure zihari? Mwe murazizi mwebwe? Oya, hari pressure umuntu wese afite mu buzima bwe, ariko twebwe dufite pressure yo mu buzima busanzwe nk'ubwanyu, okay, kagira na pressure ya ministry. Wabibise? Tuwe dufite pressure z'uburyo bubiri. Dufite pressure y'ubuzima umuntu wese afite, dufite na pressure y'umuhamagaro y'umurimo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo keep your head. Toi, garde la tête froide. Voilà. Garde la tête froide. Quoi bwa France. Amen. Garde la tête froide. Umutwe ntushuhe. Ati noneho baba we, none byagenda gute? Dore umwana bamwirukanye, umwana mukuru ejo bamwirukanye gushuri kubera ko ntamireva. None na murumuna nawe bamwirukanye. Noneho no mu gitondo noneho nyirizu nawe yaje komanga ngo arashaka amafaranga. Kuko Satani yashatse ko bipfumukira rimwe. Uta umutwe, agushire under pressure. Hanyuma ko kanya uri muri ibyo, noneho telefone irasona yo ku kazi, sibyo? Aho ni ku cyumweru ejo kwa mbere. Aturabizi turaguhagaritse. Uwo muntu se bimeze bite? Uwo ni umuntu w'Imana, ntabwo ari umupagani ndavuga. Arata umutwe. Niyo mpamvu rero hano batubwiye tumaze gukura mu kwinjira muri intimite n'Imana, mu busabane n'Umwami, tukamumenya neza ko bimutima we, sibyo?
imitima yacu ikaba iri akaramata n'umwami. Babonye ko ari urugendo rurerure. Ibyo nibyo bitubakamo self control. Ibyo nitubakamo, haleluya, kugira muri wowe confidence yuko nubwo byapfumuka byose inshuro 12, amen, ikibazo cyanjye si ukumenya ngo ubwatsi burihe, amazi azasuma arihe, ni ukumenya ngo ese umungera arahari. Hanyuma uratangira kuririmba hagati y'ibibazo, God will make a way where it seems to be no way. Ngo Uwiteka azaca inzira aho iboneka ko idahari. Ibi rero ntabwo ari teori, niyo nshaka kubabwira rero ya jambo ryanjye mbere ko dusenga. Amen. Ibi Paulo abwiye Timoteyo ngo but you keep your head in all situations. Ibyo nibyo. Nuvuga ngo ibibazo rero byapfumutse rero mu buzima bwanjye. Wabyumvise? Bijya bipfumuka. Kavari. Ibindi kava inyuma, ibindi kava imbere. Mugiye ndibaze ibindi kava hejuru. Iyo rero bimeze gutyo bikamera nk'ishaka kukugota. Ko abadayimoni babirimo. Icyo nkora niki? Ndavuga ni umwungere arahari. Ntigeze avuga ngo azandeka ni segonda. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza kumperuka. Matayo 28:20. Hanyuma dusoze. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza kumperuka y'isi. Amen. Niryo jambo, dore ndi kumwe namwe. Kuwa mbere gusa. Ku cyumweru gusa. Kuwa gatatu turamubyinira. No kuwa gatanu. Iminsi yose kugeza ryari? Kumperuka. Imperuka ni kuvuga ngo jusqu'à la fin des temps. Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Ni kuvuga jusqu'à la fin, au siècle des siècles. Ni kuvuga ngo azaba ari kumwe natwe iminsi yose. Iyo rero menye ibi, amen, mera nk'iriya ntama itavuga ngo ejo ubwatsi buzava he, amazi azava he, ahubwo ese umwungeri aracyahari. Mumvise? Nanjye ndavuga ni ese umwami aracyahari? Ari kumwe nanjye. Nkamva ibyanditswe bibiri biravuga ko ari kumwe nanjye. Hanyuma nkamubwira, amen, mwami, ibi bibazo, okay, amen, ibi ntabwo byagutunguye. Iyo wowe waranayimenye utaranandema yuko mugiye nk'iki nisa nk'iyi munsi nk'uyu kwezi nk'uko imuka nk'uyu bizaba byaje. None jewe kandi intama yawe ntabwo ari ijya kwibaza ubwatsi aho uzaturuka. Nanjye sinza kwibaza ngo sore kiraturuka he. Kujewe umutwe wanjye ntayo mbona. Ibyo nugo nakwita ku rutare ibisina byivanamo. None mwami ni ibyawe. Ibishoboka ni ibyacu, ibidashoboka ni ibyawe. I'm waiting for a miracle. Ndategereje kubona iyo nzira. I assure you, ndababwije ukuri, amen, nta na rimwe intervention ya Yesu irafailinga. Amen. Sasa namwe wa ndugu yangu nimugende mushumu bikorwa byo twize. Amen. Mbere mushiremo ko muri intamazi. Icyaka bimenye ko ari we mwungeri wenyine mufite. Amen. Asigaye mwige imibanire y'intama n'umwungeri. Nuvuga ngo rero iyo tumaze kwinjira muri iyo state of mind, iyo état d'esprit, amen, tukamenya icyo tuje par rapport ya Yesu, tukamenya ko turi intama ye akunda azimwi mu izina, tukamenya ko ari umwungeri wacu, tukamenya ko umwungeri afite inshingano 3. Haleluya. Kugaburira intama ze, kuziyobora, kuzirinda. Turatuza uko ikibazo cy'abakiri kose ni ngombwa umwami araseruka. Amen. Urumva rero Paulo rero ni ngombwa nako afite impamvu yo kubwira Timoteyo ngo but you keep your head in all situations. Ngo ntugatumutwe uko byaba bikomeye ko kose, ntugatumutwe. Imana ishimwe.
jeni uko niko nabonye umwami Yesu. Mvuga muti vraiment uko niko namubonye. Haleluya. Uko Yesu niko nanjye siko muvuga. Mujya mubyina se mutazi ibyo ari byo. Nibyo. Amen. Ona isi uyu munsi yataye umutwe. Wayizi kubera ibintu biraba ku isi bataye umutwe. Abanyamerika bataye umutwe, abanyaburayi bataye umutwe, muri Aziya, muri Afrika, everywhere, ahantu hose. Fungura televiziyo uri muyifite, umva makuru byose bigushingura umutima. Ntumenye se isi mu mwaka utahiza bimeze gute. Sibyo? Dore ibya Ukraine yabaye urusobe. Wayizi dore Uburayi buri mu bwoba bukomeye cyane. Bari baracukura indaki. Bakaza gushakisha n'indaki, bakaza gushakisha n'indaki itirere yasize izigikomeye. Wumva bageze. Hose isi igeze ahantu habi yataye umutwe. Twebwe rero yatubwiye, but you my sheep, keep your head in all situations. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amen, amen. Hallelujah. 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 Oh, numungere mwiza. Imana ishimwe. Kaduhaguruke. Hallelujah. Hallelujah. Mu magambo yawe ushima Imana kuburi intama ye. Shima Imana mu magambo yawe kuri intama y'umwami. Kandi umubwire ko ushaka kandi uza kure muri ubwo busabane bwimbitse n'umwami Yesu. Iyo intimite n'umwami ko uza kora uko ushoboye kugira ngo uzajye ubonera umwami umwanya w'umwihariko. Mwami ndagushima kuri uyu munsi ugira kabiri waduhaye wo kwigira imbere imuhengeri mu kukumenya mu busabane nawe. Uduhe mwami gufata ingamba ko tuzajya tugushakira umwanya, kubera ko umwanya wose n'uwawe ni wawuremye. Ntituzige dutwarwa n'ibintu by'isi kugezaho twibagirwa yuko icy'ingenzi tuzavana muri isi n'ibihe twabanye nawe. Mu izina rya Yesu, imyuka abadayimoni ituma abantu baburire yabaremye umwanya, turayitegetse uyu munsi kurekura abana b'Imana. Mu izina rya Yesu, mwami turakiriye umudendezo yuko wabwiye Adamu na Eva yuko bakwiye gutegeka ibyo waremye byose. Natwe mwami turafashe ubutware muri wowe yuko n'igihe naco sico ikwiye kudutegeka, twe turagitegetse mu izina rya Yesu. Nous dominons sur le temps kugira ngo ntidutegekwe n'ibindi ko dukoresha ibihe, ariko dutegeke ibihe nabyo kugira ngo haboneke umwanya wo gusabana nawe mu buryo bw'umwihariko. Urakoze mwami, umugisha intama zawe, umugisha ubwoko bwawe, kandi ukomeze mwami kwagura ibyo tubwira birenze ibyo dusangirira hano. Urakoze mwami, turakwiragije umwuka w'ubugingo n'imibiri yacu, tukuragije n'abacu, tukuragije n'ubwoko bwawe mpande zine z'isi. Ubushake bwawe mwami bube muri isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Shalom. Mugire umugoroba mwiza.